Bonjour, bonjour fanatique moi comment nous y, comment nous y. Parce que nous tous en forme par la grâce bon Dieu qui est dans le ciel là. Je dis à moi venir faire une petite vidéo, c'est juste pour expliquer nous comment et gain belle bagaille dans le pays nous, belle bagaille touristes qui visiter à Essawa, spécialement à Citadelle. Là, venir regarder l'état pays nous craser pays à vrai. L'état pays nous fait touristes pas quarantaine dans le pays. L'état pays nous sont paquet ban moun ban corrompu. Imagine ici là touristes à rentrer dans le pays chaque jour touristes chaque jour République dominicaine qui là ensemble avec nous là nous qu'on a occupé 26 ans. Mais ici là pays il y a côté où entrer ici là m'pa bon mentir il y a côté où arriver ici c'est nous mêmes c'est tant que c'est m'pa New York non m'pa qui ont des pays m'pa dans mais c'est tant que c'est non c'est tant que New York Canada entrer. Imaginez ici là Haïti gardons Citadelle l'homme a venu regarder Citadelle man un côté pour touristes à visiter chaque jour bon Dieu mettez pour l'état haïtien pour rentrer cob pour l'état haïtien pour rentrer cob dans Citadelle mais malheureusement peut-être l'état pays nous pas corrompu son paquet corrompu il pas faire rien il pas qu'on rien c'est dans pays monde pour yo belle bagaille dans pays monde pour yo tout ça pour rentrer dans pays ya pour rentrer dans pays monde pour yo tourisme mais dans pays yo pas ka wel imagine belle Citadelle ça nous gagne bon bagaille m'a regarder les vendredi saint 11 ans même faire mon bat là 11 ans même qui font vidéo le voyer ba moi comment mon yo même prend petit plaisir men mon yo envie vivre mais pas ka vivre mon yo envie vivre yo pas ka vivre men ce pays a belle men bel petit pays en tout cas et mes amis fanatiques moi yo m'a éviter nous pour regarder belle Citadelle ça nous gagne très belle Citadelle bon bagaille en tout cas m'pa miser trop longtemps on a regardé Citadelle pour nous voir comment ba yo belle comment nous gagne bon bagaille dans pays nous tout. Ustedes que están hablando malo de mi país, mira cómo que está. Mira cómo que está. Mira qué vaina bonito que hay en mi país. Y tú están hablando feo de mi país. Mira el cuñado mío ahí. Estamos subiendo por ahí. ¿Tú ves? Y ustedes están hablando malo de mi país. De que en Haití se ve feo vaina. Eso depende de lo que te manda a ti. Por Facebook, por WhatsApp. Mira cómo que está. Estamos subiendo en la loma por ahí. Eso se llama en Citadel. Mira mi país ahí. Y tú están hablando feo de mi país. Mira cómo que está. Nosotros no salimos aquí de que por vaina. Salimos aquí de que... Nosotros no salimos aquí por hambre. Salimos aquí por... Depende porque no tiene empleo. Mi país no tiene empleo. Por eso que nosotros fuimos en República Dominicana. Mira cómo que está. Y tú dices que mi país está feo, vaina, qué sé yo qué, vaina. Tú no sabes nada. Tú tienes que venir aquí a visitar para que tú veas cómo que andan la gente aquí en la República de Haití. Mira cómo está. Mira qué bonito está. Y tú estás hablando feo de mi país. ¿Tú ves? Míralo ahí. ¿Tú ves? Eso soy yo, ¿tú ves? Yo voy para arriba en Citadel. Ve, como primera vez que yo voy para allá, ¿me entiendes? Yo voy para arriba, para el Citadel que yo voy. Mírame aquí, mira mi flow, mira mi pinta. Para que tú veas. Somos de aquí y nosotros no llegamos a mi país. Mira cómo que están los muchachos conmigo ahí. Ve, nosotros van subiendo con un termo de 911 ahí. Un termo de romo y subiendo para arriba, ¿me entiendes? Jimmy, un termo de jugo, ¿me entiendes? Ahí en ese termo tienen de todo,
para uno come. Nosotros no bebemos romo, porque nosotros somos cristianos. No bebe, pero jugo 9-11, ahí sí. Se chupan de eso. ¿Me entiendes? Estamos subiendo el Citadel por ahí. Mira cómo que está ese país. Mira. Mira, tú están hablando feo de que Haití no hay nada, qué sé yo qué vaina. Mira. En todo eso que tú estás mirando ahí, esos fincas de plátano, de yuca, de batata. Mira qué puerquito que hay, mira. ¿Tú ves? Hay un puerquito ahí. ¿Me entiendes? Y tú están hablando feo de Haití. Mira cómo que está Haití ahora. Mira.